Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Aya makuru nawe nuyumva uraza kwifata ku munwa nurangiza urire. Umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'abagabo batatu. Uyu mwana ahita yitaba Imana. Uyu mwana bamwitaga Kararisa, abamufashe ku ngufu Claude Damoro na Jean Damascene bamufashe ku ngufu ndetse bamusambanya paka ashijemo umwuka. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwataye muri yombi aba basore bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, bakagerekaho n'ikindi cyaha cyo kumwica. Iki cyaha kiguhamye ukatirwa igifungo cya burundu. Ni mu gihe abaturage bakibona bino cyangwa bacyumva bino, bamwe bahise batangira bararira, abandi batangira gusenga iyo mu ijoro. Incamake y'amakuru nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi. Kararisa, umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, yafashwe ku ngufu n'abagabo batatu ubwo bamutegeraga mu nzira avuye ku ishuri bwo yigaga mu wa gatatu segonderi. Uyu mwana rero bahise bamufata ku ngufu mu masaha ya nimugoroba dore ko yari yatinze no gutaha. Barangije abamufashe ku ngufu bahita bamwica, dore ko barangije kumusambanya bakahita bamwica. Ubugenzacyaha bwafashe aba bagabo bata muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo guhohotera umwana utujuje imyaka y'ubukure ndetse bakanamwica. Iki cyaha kiguhamye ushobora gufungwa igifungo cya burundu kidakuka, dore yuko abaturage bakimenya bino baturitse bakarira. Abaturage barize, abandi batangira gusenga iyo mu ijuru bitewe n'ibintu uno mwana yakorewe, dore yuko abahaye Kidasamura TV Rwanda bavuze yuko uyu mwana ni umwana witwaraga neza, aho iwabo bafite abana batatu ubwo basigaye ari babiri. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko abakoze bino batabwe muri yombi, n'ibintu abangombwa bakatirwe igifungo cya burundu kubera ko ibyo bakoze ni indengakamere, dore yuko uyu mumama yahise aturika ararira. Papa w'uno mwana akihagira yahise agwa muri koma, nawe ahita ajya kwa muganga kugira ngo ave muri koma. Kugeza na none munsi nago arava muri koma. Nongera kwibutsa ko ibingibi biri kubera mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi. Ibingibi niho biri kubera. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwavuze yuko cyangwa bwabwiye abaturage ti mujye mukumira icyaha kitaraba, iyo muza kubivuga mbere uyu mwana nago aba yafashwe ku ngufu. Dore ko abaturage bavuze ko izo sore bari basanzwe bazizi zikora urugomo mwa kano kagari. RIB yabwiye abaturage ko bazajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ipfu nk'izi ngizi zitazajya ziboneka mu kagari kabo. Ni mu gihe abaturage bavuze ko hari n'abandi bakoranaga ryari itsinda ry'abantu 10, ndetse ubu ngubu iperereza ryatangiye gukorwa kugira ngo nabo ngabo bafatwe batabwe muri yombi, dore yuko umuntu wese wishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha rinakumire ibyaha bitaraba. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakurikirana n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizwe kugira ngo rijye rihana abantu nk'aba ngaba bishora mu ngeso z'ubusambanyi, abishora mu ngeso z'uburaya, ndetse n'abakora icyaha cy'urugomo, kwica, kwiba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Murangire Thierry yavuze yuko ahari ku bwabo kugira ngo abate muri yombi. Niyo mpamvu amakuru yacu tugiye kuba tuyasubikiye hano, amakuru yacu tukayahagarikira hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyamwari muri kumwe nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma mu karere ka Rubavu mu murenge wa Byahi, niho twari duherereye. Nongera gushimira abantu mwakoze subscribe, muri abagaciro. Ibyo tugezeho ni twebwe, nimwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Bivuze ngo turabakunda cyane, muri abagaciro, muri ab'ingenzi, mbega nta kintu nabagereranya nkacyo kuko mwatubaye hafi bishoboka. Ubwo badusubiraga YouTube channel ya mbere mwaradufashije,
twongera tuzamura indi YouTube channel tuyita Kidasamura TV Rwanda. Iyi YouTube rero mureke tuyisapotinge, tuyitere cyangwa tuyikorereho, tuyigeze international, nibura tuyigeze kuri 1 million. Iyi YouTube channel nibwo tuzatangira guserebura itsinzi ya miliyoni. Murakoze cyane, Imana ibarinde, turabashimira. Mu kwezi kwa gatanu tuzaye duserebura itsinzi ya subscribers 1 million.